Ajak dingklui penjing thonga radakar I atowar ki claim kedam pangcheng pon bomlo. Huluni Sport Association atumpen indeng 28 Football League patik pangcheng pon. Karlitang Mohon Singh Ingling aphan kachiki mopon. Huluni Sport Association atumpen indeng 28 Football League patik pangcheng pon. Pathua sonta isi okprana phana kimedu lapen nang lithek ser pute sarkar sakurita longji. Lason sini phai kre player ni kang samapor Fuloni constituency ke parlu Fuloni Sport Association atumpen Football League pangcheng ponlo. Adim lake Fuloni Higher Secondary School playground alongsi pathu ponlo. Bangso ke pathu cheng lake Waisong Club laben Trinity Club atumsi chipu ponlo. Bangso pathu along kang brak kiling aluhia man pencetong dunsi pathu RDP do. Bangso pathu ka chipu Waisong Club lapen Trinity Club angbong pupu ki haji aphan pathu ponsi Waisong Club atum 5 goal Trinity atum aphan PC Trinity Club atum 1 ansi chitu dun thek chotlo Waisong Club atum chipahai pondetlo. Koloni penang kilo Abirta Jubobe News Tech Report PeiNews. Disposition mane dak Arab bakal sematu dak OVER Pini itu mane lahan susik football ke pathu ke kedeng awal side pick nasila kedeng awal side long nei tunte anutin asumata football ke pathu yang si sang se pin dan kamkan le bote mon si orang awal side ke long ni laso ke long ni phan la sa twa ta du la si mahatan ni khanlo kasi non BSF long sana ni tum council ben si coaching people council ben coaching kilo boni champion thamba people champion thamba pia ko interview ta coaching bidang si people kasi coaching tidak program te la interview ke enje bang si coaching ke tham bole itu semarun orang awal sa jong po nasa ason tin khela ason tin ke pathu ta itu masa marun itu owi itu jong si patlang te tudang te moki orang awal saya itu kelang singkungi. Lasi non pen masih punya cisik etnangko ason tin akam amu tepat do anawean. Sob antai itu masih baik cuma itu si contoh nako itu kini tu si inisiatif nako anu pelanti itu orang awal saya kelang jadi polan tawe. Sodak saksi loket hekatun pusame non pini India Prime Minister Bangla itu malam lata college veterinary college ta pitirang lo agriculture college ta pitirang lo university na pitirang lo horante ovi ki meeting se ke porhi pension no khela dhula lahai sob na thek club lo bote itu ata biang lo ovi ki ni samatunge mane orang apa sai long la deji puke mathawni lasi langan choro lo kali tu ini program mengajar tahun ke asli ini Bangladesh nilitum mana indeng inkoira nerket Colony Sport Association ahin pen ini ke cengsia ni lo dikiti pon men football championship aswali ke bangke pini lo lasi pini ke cepati pon lake chuning championship betul championship chuning ke dam lake Waisong FC lapen dia championship ke dam lagi Trinity FC lasi ini cengsia ni alang litum si soal long cepati pon lo lasi hin players tami misen kan pathu lo samjin kan si pajur lo lasi Waisong FC tumbang si sepahai pon lo alang litum bang 5 goal piben lapen Trinity tumta 1 goal citu dun si ane 5-1 angbong pensi aja lo kasi break ke than bonoi bangke avela pini bangke lan than bonsi yang Ajak dingklui penjing thonga radakar I atowar ki claim kedam pangcheng pon bomlo. Sonse ni jangkar biang long lakha ki thom jingthong constituency hawa arlo towar ki mesen kave pena jok kedam tang apora hut pinang anaki sunchitong nanglo. Towar ki mesen kave pena jok pomat nike kisu kachilang ahem kachi pon bomahut kisu kachilang ahem liliako apran kedam nang pusitame do nanglo. Lapen jingthong hawa along gari motor chinama tum sitame chinamna kasonsi manlo. Ponta nona por jingthong hawa along local MSC Avijit Krokai ke machirok to ke do pena jok ki mesen 5.5 atowar sitame ki claim kedam pusitame pangcheng pon bomlo. Labangso atowar lake rural infrastructure
Development Fund RIDF pensi claim ponlo. Tereng pen rongjang phong adak 23 km adak anbangso atowar non malom ke claim ke dam pusitame pangcheng pon bomlo. Labangso ajok hawar aradatum chingthong local MSC avijit kro phanin kang samlapen akiro pajir pon pusi Abirta longpon. Amri penang kilo Abirta hemari bongrom news tech report PeiNews. Karlitang Mohon Singh Inglenga phan ka chikimopon. Lakhain koi Singhasan Constituency ke parlo tikok langso habar Karlitang rong asar barim Mohon Singh Inglenga phan ningkan ke thom ke chok ka chikimopon. Karlitang Mohon Singh Inglenga rong ka chewoi laki ningkan suri hini ra inkoi niphai ke thom arni si labangso birthe penche voisi asomara sudon rabatum phan chi otikang buklo. Volong koma jipenang kilo Abirta joy kim taro news tech report PeiNews.